Lo matlafatsa ba imelwang ke ntwa ya leshana-hlana. Mamedi hohle mo teng ke dumedisa ke o hlomphe re kena ka re ho ga ditaba ho tloha hona jwale o reng ya pele le halofo ho ya mane o reng ya bobedi le halofo ke re le bulele ngau wena mosotho e motle ke tla ke tsamaisene leeto lena le wena ho tloha ka nako ena ho ya nako eo seng ke e boletse a yeno ke la bosupa bekeng mosotho e motle nako ene sentse ile ha e hlo yo re ke be ke senya ho feta mona empa ka hodimo tsohle ke lokela ho lemosa mona hore ho ga ditaba e tsheheditswe ka motlotlo ke ba Mashoto Properties and Consultancy ke barekisi ba disa le matlo Lesotho kwano bana le disa sehlebeng sa Berea seo ka di fumanang ka boleng ba dikete tse 15 le ha makgalanyane ka tse 35 ha fuso le ha nnelese disa tsa bona di pela tsela di pela metsi le motlakase o ka ba letsetsa nomorong tsa mohala tsena tse latelang ke tselela 4 1 ha o letho tharo ha o letho le tharo ha o letho nomoro e nngwe ya bona ke 5 robong ebe ha o letho hape ebe tharo robong bona ba re ha o ka lefa ka dikgwedi tse tharo fela wa fumana ntlo ya bodulo ke ya ditabeng mosotho e motle Mohamedi ditaba tsa hora ya pele le halofo ho mo Africa FM o di ballwa ke re le bulele ngau ke di semolla ka bohashana ba tsona mosadi o pepela tseleng ka mora o lelekwa sepetlele ke dingaka di re di ya bolong LNDC e re tlo qosa feme ya Ace Apparel e nyamelletseng basebetsi sa ba lefa baeti ba utswetsa tjhelete ka ho tshoswa ka thipa koleing ya Lephele Maseru ditaba ka botlalo Mmasentle Mohlwai wa Jorotane ha dikomisi di kane Maseru o re o pepetse tseleng ka la bosupa la beke ena ka mora o lelekwa tleliniking ya Dikalaneng ke baoki ba re ba dipapadi mantshwenyane Mohlwai o re o ne a dula tleliniking moo ka taelo ya mookamedi ya bosiong ba hae a ileng a bolellwa ke ba teng hore a kgutlele hae bona ba se a tshorisa dikelello tsa bona a tla kgutle ka le leng mookamedi wa tleliniki eo Matshidiso Ketjane o re o tshwela ka mathe boitshwaro boo ba basebeletsi ba hae mme o fumane hore bakudi ba babedi ya lungweng ke ntja le yana le asthma ba kgutlile moo ba sa thuswa ka le reng baoki ha bayo le ha o le jwalo o sa bitse phutho ya hanghang ho fumana se ileng sa etsahala tleliniking eo tlala o ka re le bulele ngau o mametse phere ya Phutselatso Afrika Phutselatso ya modimo thulere ya setjhaba ka setjhaba mo Africa FM ya maobane ya kajeno e o sanela ka moso e fumaneha ka moya ka marangrang le ka mohala Koporasi ya Ntlafatso ya Moruo LNDC e tla qosa feme ya Ace Apparel Netherlands ka mora ho nyamella ka bokgotokgotho ba Basotho ba neng ba sebetsa ho yona ho rialo letona la bosebetsi Tshidiso Mokgosi le araba potso ya Tebo Mojapela ho dima mehato e seng inkwe ke mmuso ho thusa basebetsi ba feme eo le hoja letona le sa bolela nako ya hore na le tla kala nonyana tshepeneng le hore na ke Basotho ba bakae ba kolotwang le re feme eo e lokela ho lefa basebetsi dimilione tse 25 e le tjhelete tse saletseng morao le tsa nako e telele mme le re ho rarolla bothata ba difeme tse nyamellang basebetsi ka tjhelete lekala habo le se le ntse le sebetsana le molao o tlo tshireletsa ka kotloloho mme basebetsi ba tla bolokeha le mesebetsi ya bona le ha o le jwalo Phutselatso ena e se dula ho fumana koporasi utlwa hore na ke ka pele ha kae e tlang ho hlahla na e pene ya basebetsi bao ka mehala ya yona e sa fumanehe le ha o le jwalo mamati a ntse a butsi ho ka fana ka yona Tshepa Makakole mongodi e moholo wa F2 o re mokgatlo wa habo o se o butsi nyewe kgahlanong le feme ya Leo DDPR Maseru e le selelekela se tla shebana fela le dipalo tsa mokgatlo ka hara feme eo nyakanyaka o re selelekela sena se tla bula kgoro ho basebetsi ba feme eo ba teke dintlha tsa bona mo ditho tsa mokgatlo di tla e khobotla ka matla haholo ka mora kgang e bileng teng ka tsatsi la phomolo bekeng e fetileng mo basebetsi ba ileng ba
fokela baokamedi matsoho hore ba keke ba sebetsa tlasa maemo ao. Ho sa le jwalo Makakole o makalletse taba e ntseng e fokaela e senang mohlodi ho a seng a makalletswe ke letona la kgiro le bosebetsi hore o itse basebetsi ba tla emisa mesebetsi ka la April ha ba sa fumane putso ya bona. Tlaleho ka lehakwa ditaba beng a dileboha monaheng le Maseru ga ntlhomela ba re banna ba bararo ba neng ba ikgakantse Samokana e le baeti koleng ya Lephele ka la bosupa la bekena ba ba utsweditse tjhelete e 500,000 ba ba supile ka thipa, mme tsena di etsa tse boteng ba moqhubi ya neng a sa ba natse a ntse a nwa jwala. Ba re naepene eo ba ne ba tswa e fumana ho mohiri wa bona mesong ya kajeno, mme ba ne ba palame koloi eo ba tloha tsolo ba leba ha leqele le hoja ba sa fihla leeto la bona le hoja ba sa finyella sebakeng seo ba neng ba ya ho sona ka ha ba ile ba siuwa tseleng. Mosadi wa phahame mokgotlong ya kerekeng ya Emmanuel hona sebakeng seo o re mophutheho mmoho le yena o mo hatile leoto ka bomo ka hare ho kereke, mme o belaela a mo tsekisa ditaba tsa bona tsa diqabang tsa tsekisano ya meedi ya sesa tsa motseng. Ditjhaba ka fa di tsamaya se seng le se seng ka lebitso la Modimo wa sona, empa rona mo Afrika re tla tsamaya ka la Jehova Modimo wa rona ka mehla le mehla. Miki ya kgaola bonete mona bohlano mmamedi ditaba tsena di fella mona ke di phethela ka ho boela ke bala bohashana ba tsona. Mosadi o pepela tseleng ka mora ho lelekwa ke dingaka tleliniking ya Dikalaneng di re di ya bolong. LNDC e re tlo qosa feme ya Ace Apparel e nyametseng e sa lefa basebetsi. Baeti ba utswetsa tjhelete ka ho tshoswa ka thipa koleng ya Lephele Maseru, Memento Homo, Sick Transit, Gloria Mundi, Exaltate Deo. Mosotho e motle ha re di utlwe ditaba tsena re se re di utlwa jwale ka beng ba tsona. Ke re ke tsena fela ntle ho tshenyo nako wena Mosotho e motle ke tswele mona fela ke kgutle ke na le moeti wa pele wa hora ya ditaba ka jeno. O mametse mo Africa FM ka moya marangrang le ka fono mo Africa FM sa setjhaba ka setjhaba. Mo Africa FM ke phutsalatso e thusa setjhaba ka mekgosi, e kgalemela ba boholong le ho etsana kana tjhori ditabeng tsa puso ka lentswe la Modimo. Mo Africa FM kokonono ya kgaso. Ha ke o lebohe motsamaisi wa dipuisano tsa kajeno, ke hlomphe motlotlehi hlooho ya naha, tonakgolo ya naha ena, matlo a mabedi a ketsamelao. Ke qala ditaba tsa ka hore re a leboha mme wa ka o tsile ka nnete. Ntate ke hona ke hlileng ke buang taba. Mme wa nako eo re ngwa qala e ne la ho fihla qetellong. Ke go file metsotso ya ho e mehlano o e qetile ka ho dumedisa e mong hape. Mosotho e motle metsotso ya rona jwale e 19 pele hora ya bobedi ka mane ka bokgotlong hona ditaba tse sa tswa amohelwa kwano he wena Mosotho e motle tsa ka mokgotlong. Bohashana ba tsona bo re fela monna wa Sebera hona mo mokgotlong o mapoleseng mo o tshwerwe mapoleseng a Mapholaneng mono ka pelaelo o shodi ba dinku tse 12 tsa motse kapa tsa mobusuwa wa hona mono. Mme he re tla utlwa re ntse re tswela pele hona ebe ditaba tseo di tla hlalla o tla utlwa ha re ntse re tswela pele. Re bua le kgaitsedi kwano o kopa thuso kgaitsedi o buele o tshepeng yone fela yone ka penyana fela re tsebe ho nka taba tse ding. Kgaitsedi ga o mo phutsela tsong kwano ke le wa ntate buela tshepeng yona buela mo ba tsebe go utlwa mane lebitso la hao mang? ka lebitso ke Tshepiso. Tshepiso ka go hlahe mona a go ke kwetse lebitso ke Tshepiso Lebitsa. Ke lahlehetswe ke mokotla koloing ya 41 ya Honda Fit.
ntate. O palame lephele ka jeno mokotla o lahlehile ka koloing kapa ka ntle o koloi Ka koloi o palametse kae lephele lena ha tsolo. ya ba o thewa kae Borokgo o ho kae bo go bofeng ba Maseo. o no ya kwana Ntate. o jwale mokotla o setse ka koloing ya baeti Ntate. o no beile o kae Ka Buteng. o ka morao ka mahana Ntate. wa bona motho o na mametse mo Afrika kapa tjhe Ha ke hopole ka ona letsitse radio. o na ha o thewa mo o bone gore na kule yo dinomoro tsa teng ke mang Ke B69 BAZ. B69 BAZ ke onda fidi wa ngamala e tshweu ka mmala motho e motlehle ha e ba ona le moqhubi ya qobang koloi e mme a sa buile nomoro tsena mona mme ya go ntse a batla mokotlana wa hae o a o sileng ka mo ka phoso o lebetse o na kwa na Afrika Borwa ile o le pasa ka mo ka pasa nentse teng wena Ntse le teng hona. o wa kanya ka ke nna no se mokotla ka koloi Ke nako e kae? ine ka bana go ene go kae na kwa mang ha wa kanya fe Ke na le ntho ka isang ho metsotso e 45. metsotso e mashome a mane a metso e mehlano mona e bua Sesotho wena mme ba ka utlwa o ya Sesotho fela mashome a mane a metso e mehlano magwana a re tseba ke wa tseba bo ntho ba ntse ba ga ba re tsebo Trump ba itse ba re tsebe ba ka nna ka 5 Trump wa tsona 5 a ke tsaka ntlo mo a ka o disa butsela tsoma mokotla ono mosotho e motletle moqhubi wa kola ye mme a itseng kwano a ka disa mokotla o di butsela tsoma mona a tle a ona nabele teng o ntse a le teng o tla tsamaya ya lokolo ha o finyana ya ba mokotla ka hlola gore o fumane fela ha tsepa gore baqhubi mo le yena ba se bantse ba utlwa pheta no mo re khatsila ka la itse ke mano mo ka kolio A69 BAZ. A69 BAZ a me re buile a holo ka dula ka mane ka motswa ka teng fela re utlwa gore na ebe monga Honda Fit a ke hlae mona re mokotla ka kuona mona ga itse di ha tlo lata ndate mokhubi wa ka gabane thoditse a ga itse di mokotla ono wa hae mamadi ke batla ka mane ka dikaleng ka mane mo go thweng mosadi o pepetse tseleng mo no ba o ki ba ga hao ba phatana mpe bona ba sa bolong a ka tsoe mo no he ntse tsana so tumari buma bona ba sale ai bona ba sale empa ga tsa ukwa gore na ebe boemo ke bofeng ha jwale na ngwana o motswetsi boemo mofuta o feng ke ga sa le moimana se le motswetsi ke le ngwana sa le teng jwale ha e sa le moimana e se le motswetsi wa banna a go ke mola defela ku utlwe mona ba ne le bona matema ga teng a sukudisa bona mosotho e motlakile ke o fumana mme kwano ka moga o bua le mme mona ke tla o fa tlhako la bo kamedi ba bele ku utlwile mme a re o ka phuthong ya tshohanyetso e hlileng e mmeleng hona hodima ditaba tsona tsena tseo re ntseng re di bala kwa manollo ya ditaba tse kgolo tsa letsatsi e kene kobong a kere e sa itshireletsa jwale go ya tsaetse phoso le ho supa tse ka lebellwang ke setjhaba bosiu le ala metsotsong e 30 ka mora hora ya bohlano lefelle metsotsong e 30 ka mora hora ya botshelela mantsibu mantaha ho fihlella la bohlano bekeng nka gagafu ya ke tlanka peke ke bitsela tso mona mme wa nkutlwa o mametse ke mo Afrika mona wa nkutlwa ka moya o kae motswetsi mo Africa FM sa tshwara jole ya tlo tsa go bua le wena re a buisega rapatsa le rona o buisa kgobo ya gago re letetse ho tshelela nne ha o letho robong mo Africa FM re gutla metsotso ya rona e se le 14 mmomedi pele hora ya bobedi maleng bona re na le mme Masentle Mohlwai mme Masentle wa nkutlwa wena mo ebe go baneng ona jwale je o a mme Masentle go ne ba itse wa ba nkutlwa o a go lokise mo re batla go hlaelle ka ona ka ma ke utlwa hantle nna go wena motswetsi ngwana o wang mme o lesia le hantle lesia le phetse hantle lesia le la le phetse hantle ha ba ke batho batho ba no mo re a bua mona le bone ba thane ka nqa
ke be ke utlwa gona lesea hao le sheba la hao le wena o bona ntse di philetse hantle bona jwale batho bona ba ntse ba suditse ba leka motswetse eno wa ka mona ke batla go bua le motswetse eno wa ka jwale batho ba phela mona jwale ba ikeme jwale ka ba batla go bua bona mo ba di wa motswetse eno wa ka bebetseng tseleng ke tlo utlwa banna mme o re ho ile a tsala mo clinic e dikalaneng ha itsedi tsaka jwa do bona ke tsedi aka mema sentle we mema sentle hidi bana bele o tsala ngole mema sentle ebu ska thola mmanyi o le mema sentle kgetwa le ba nkutlwa mme re utlwile gore ka jeno o sitsitswe ka ngwana empa wele ka bo badimabe o bepetse tseleng ho etsa tsebeng ga o tla ketela wele mmanye le wena o sobile ya tseleng kwa motseng ke tloa hae mona ka di-24 tsa kgwedi ya bobedi ke sena maphelo ke tsamaya tleliniki dikalaneng health center ke pele ke fihlile mona ka dula beke tse ka tsa mobedi ntse ke dutse mona le mookamedi wa mono tleliniking amme banyaneng ka moga moo ntse ke dutse le ena mme mookamedi ba qeteletsa tsamaile o mo bitsa mookamedi fela ha o itse mookamedi motlhompile o feta mme mookamedi a qetela a tsamaile mookamedi a qeteletsa tsamaile ntate ona ile phomolo o ska potlaka la ga bua go rena ka ofela ha fela ka nepa puo teng ha ona bothata mo ska potlaka o bua butle wa ukwa mookamedi o ile a tsamaya a ya phomolong a o sia mono tleliniking o na ntshila ke na di dijo le ntho ngwe le nngwe ya bona ntho ntšhotisang yona ha ke setse le baoki ba babedi baoki bana ba mpotsa ka gona ga ke a gopola gae a ditšhaki ntse ke nana ka ba bua ka go sa thusela ye bentse ke ga a ke gopotse teng a qeteletse ba itse ka tsatsi le leng ba nkuka ka labone lona lena lona lena la la maobeng bona ba nkuka ba ba nkisa iponeng ngwana ka tlosa le mogolo ntse ba kgona go mpepisa go bona go ba bangwe go na le la ka bua ka go ba tlo ya bolong mantshonyana ile ke ama botsa ke ga go na le bala mantshonyana a re ka nka ha ka lo sele ke nana ka bana ba fa ga ntse ba ntse ba tsi ba ha ke khutla mo iponeng ba mpontsha ka gore wena ma bona sepele wa bona se tlo go pepa gale jang ke go tsamaya ya hae ba tla le ka maobane ba itse ga o tsamaya le ba hatho ba hae no ke ba ke ba kgona go tsamaya ke go bohloko ka fa mogolo mona ha ke tsamaya ke ba nkhutlisa he ka khutla ga ya sepone ka la bone le ha go tla tsipadi mo le ba ga ke go tsamaya ka khutla ka di-8 sipone se o tla pepa ka di-14 o sipone sena se ne se re o tla fumana lesea ka la 14 kgweding e tlang go sa ntse ke bona go lebaka ba ka batho ba ehlile ha ke tshireletsong ya bona goba ke ne ke bona gantle go sile ba shebile go ya bolong ntate ke batho ba kae bane bao ba ileng ba o tlalela gore o tsamaye seipone se supa ha o tla fumana lesea nako e tlang ka sipone kgweding ya bobedi ka di-7 sipone se netefakile gore ke kgweba le ngwana ka di-29 tsa March jalo ngwana kenana ga ke ile gape ke seo di-14 tsa kgwedi ya bone amme ke nana ke qeteletse ke tlhela ke tsietse nana ga ke fitlha gae ke ba leng ke kula goseng wa tsatsing ke kana koloing ya baeti ke re ke ya ga mo ngwana ke ka thusa teng gobane ke sentse ke bone mono wa ga ke na boitshireletso amme ntate o jwale lesea le tlhaile ya o le kae ga itsedi yaka le tlhaile ga ke fitlha
Sekabaneng ka 9. Kana go e wa le sa le tla o no le mong kapa o no na batho ba tsamaya la pela gago. Ke ntate ke la ka go ba thuso ho ntate ba kgannang nna taxi le ntate mo ka ga ba ntse ba nkentse motseng ke ka kopa thuso teng ke ne ke le monsela O le wa nepahala hore kana go o le nka goleng ya ba di ba ikutlwa gore nako ya ne se e fitlhile jwale o ka ntate ke la utlwa go a ke ka kgona go fitlhela me ke ya ya ba o so kuba mokhubi fela mpa o siya motseng o haufi wa Sehlabaneng bo mme ba o thuse. ntate Hele wele wa fumana thuso motseng mono. ntate Mme ngwana o tlile o so le ka tlung ka bo tlile ntso le don le yang ka tlung bo lo fumana thuso teng. o sa ile ha ke tata o ke ena ka tlung Ya ba le sia la tla. ntate Mme ntate hele ka mo le sia le tla jwale na o ile ba tsisa bo kamedi hore wa tseba la le mo wele le la ga itsamaele a bolong ngwana ke e o teng. mo ka nna le ho tsitsi taba tsena ntate wa le mosebeletsi a motho ngwana o na le teng le ena a di tsibile wa a ba le tsa ga go hala ba tsa ba le siko tsa le ba ya bolo maobane ja go go tsa tile gore o ka bantse ba ntile ke le mo mo dikalane mo o ka bantse ke se ke le mo ile ba ntile ba itse di ka tsepa ga kana go e o le mo dikalaneng ine le wena fela mo imana kana go e o ka panele le mmalwa ke ne ke le mo o bele o belela go ya fela o ile wa dula mo o ka bontso setse o le mong bele be o pepa ntso o le mong ka mo ntate e lo ga ne ba o setse re ka be re bua tsena o ipepisitse ntate ka pa ke fele ka pa di wana fele ke ngwana wa bokae o baneng ba gawe ke wa bora kwa bogago o ntate o kae nta le teng oho ka le dikalane ga le batla moriana ngwana ona je o ile morianeng wa ngwana ntate empa go dule ka gore le ka ile ka ntso kwetse mono na o tla fitla o so meriana ntse le teng ka patše o se ta kliniking ya ngwe o re ntate o fitlhe ikaneng o fumantse o kwetse ntate o ile nqa e nngwe ntate mahalo hodimo o ile mahalo godimo o tsamaya kang ka pere o tsamaya ka pere ntate hele na o na le maikutlo ka bosebeletsi bo fumantsweng mo mabaka ao a gore batho ba ya bolong wena ga wa nka le mabaka a bohlokwa batho ba ya bolong namang eo ka nnete nne ke se saisi o lo sa bolokela ka botsatsile go bona ya bona ga ba le motsa ke go ba utsetsela go ba mosebetsing mo bana ba tshwanetse ba ba dula ba dulela ka ka ga ba kgola ka go jala mookamedi ga a tsamaya yena na o tsamaile a re wena o tlo lokolowe o ye gae kapa kato ya gore o tlo lokolowe mookamedi o itsetsolule e sekele ka dumela go tsamaya jalo batho ba wa go latela mabaka a bona ke ne sentse di go ba batla ya bolong ba ntse ba nkgaptsutumeletsa gona ga ke a gopola ya ka bana go batho ba ke bona bana kile bana ba sampatse o be ke ge ke tsamaye ke ya gae gomme a dilemo di kae ke sa tlhwake 30 a motho o mong ga o so phelela ditaba tse mme o ka phelela ka goreng ga o phelela ditaba tse o ka phelela ka goreng ntate ke tsietsenya ditlhare tsa ngwana gobane nna ke nwa ditlhare tsa bophelo botlhe ga ke bona ngwana fa o saile a phetse gantle kapa o saile a lotsamaya ke tsebe letho ao banna ya tle mme wa ka ntate mme re buile le mookamedi mona o itse taba tsena tsa gago o di fumane mme ka nnete le yena o botsitse gore na e ka ba ke nnete basebeletsi ga ba yo mo tleliniking a fumana gore tlile gona gore tlile ka ga bayo empa bole ka ba sabile a entse phuthego ya hanghang o ba bitsitse hanghang o itse ba ke ba ya a lo utlwa gore na ebe ba ile ba o lokolola gobaneng o itse go buetse gore yena o na ba beile mono ba natse a bona ka matshwao gore tlile o tlo ba le lesea gaufinyane mme o se ile mono ka tshepo e kgolo gore o tla fumana thuso batho ba nekile bantsha bana ntse ba sampatse mono bana dile bana ba sampatse ya ka gona ga ke khutsise gona ba ka lokolola ke le ntsaekano e tse ntate ne ke tsamayang go golela ba ba teng ke ga le mogatlhane mong ya sona go ona ka pepela tseleng ao banna oe ka nnete a gaisedi aka o bue le mme apela ga moo re utlwile go na le mmaileng a o thusa moo no mosamagi ya molemo metsotso ya gona e mene bomme le bontate pelo ga bobedi atšhe banna
e mme o bua putsela tsong kwano ke nna Matadisontabe mme Mantabe e ka moedi eno fitetse lapeng la hao moo o fitlhetse ha mohaisane wa ka a ngwelehetsa hang ha taxi ke ka go tsena mo tlisa ntate a tsile wa driver a go nne mo thusa nne ke yena ke fumana go nne no santsa le matlhabeng ka nako eno ke ngwana mo ha ke tsebe sohle ntate ka gona mme ke mo thusa ka nepo ka kwa hantle a kwa ha jwa ke matsalo fela ke tsile mara ha o ta thuso ka tla nne re thuse nne ke na bona go nne ba tse tsa taxi ka mo no la tla bana ha taxi ke tla fogala fela ha e tsale nako e tsebe le ba ngwana wa tla ka la ke le tse mo di bonna jwa ha ke tsone go ne mtya ba ne ke tsile ke ne ke sa tsala mo se wane no se ke tsoa ntse ke mathaga mo tsebone ke dijalo ke tsile tsalo le mtsa we alito go ka la tsa mo tsebe ke ka mara go tsanne le yana ha tsa ga hela mbatho ke tsile le go tsawa wa no tlo batho bana ba dikane mme empa ke eo e ka re mo thusitse mme ba ka thusa o ifumane ntate fela go utlwa dingaka tsa dikalane ke madumadi go latela mme ga ana ditlhaga tsa bophelo botlhe ke ba tsona di a mo tsebela mo ba batlang go ya monating wa dikalane wa mantshiya lebolong ba sia mme ba mo tsebela ba ga tsamaya ka gae a tla gotle nne gobane ba tla ba sa ba gotlile moo nagana mosadi ka modimana a tshwanetse go fa ditlhaga tsa bophelo botlhe ngwane wa gae yena Ana ke taba tse ka kang jwale mo mateng na ona le ntho le tsela motho sa ona ngwana le sea leo la hae le yena kapa ba ile fela mo jalo ka mo ka ba tsothela ke mo beile fela ngwaneno wa hae go kene go le tswa mo go sebetse le tsa monna hae ga pala net era e ka dikane ha ka jana mono ha ba yo go hana ide se tse o di mo mala go pela ngwana mo ria kannete ha ba go tshwara hantle go ga ena ntse ba tsa ba itila ha ntse ba re tsana le mona tsere tsa mo ba ka tsebeletsang jale ke mona modimo o ba tseno o ba dai da point ya di ka tsa batho ha ba ha tsa mo Afrika o ha ne ba mmuso wa laela o no laetsa wang ba tsibela ba no ja papa ka le tsai ma ha bo bona kwa mme mme wa ka re se re lebohile haholo re tla utlwa mo ka ba di buitse go tsebisitse hore ka yeno mme e tla re kenyang go mobung ge re be re tseba dintlha tse feletseng na tsa tsewang ka taba tsena tse moo jwale o bo tseba ga se eno fela go tlileng motho e mongwe lengwe ke ntša mmang eo o gotlile moo le yana le asma o o gotlile moo le yena ona batho moo ona ja mphuthe ga o ka le bona tsa o ka ngwana mo ba mo tsile ba ba mmona le mohlodi ha ba bona ngwana ke mohlodi ba utlwa fela ba monyontse ka mo ao ntate modimo mme ka nete re lebohile haholo ka taba ene le entseng e kgolo ya le thusitse mosadi eo wa bo rona mono ke motho a mo tsaya mahlong kapa o nkala mmona le ka jeno motho o mo makaletse ha ke kera ka monna go kera ke mo tsali no kwa amana ka go mo tsi hana ha khuta ha ipola dino a ba ha ka wana mma wena ka o tseba tso mo tsi ane mantala ha di komisi hele mme re lebohile haholo tle re lebohile pebing nna ke leboa nna mo ka nedi go ba rona tshwere ngwane ne mo hantle le ngwane nna bolela go nna o sietse dijo a tsamaya go ya letsing ya gae fela le ena o tsamaya santsa bona batho ba ga ba gatse motho enwa kiri a leboa mme matlho ga ya bobedi ha ene ba ke mmuso wa laela o na tla ba leleka ba yo go ja papa ka letswai ha e kwana o tse papa tswe monate hampe e monate hampe o ya o ihopotse e seng ga o so ya dislamo tenda le sefadi ya ko ha o so ya so le slamo papa ka tswai he monate e batla o nne tshakele o ya motlamo o ihopotse se o so ya lololo ke nka dipapatso ke a gutla mo sotho e motle ke katetse lekgotla le o fumana o le molato wa hlolela dilemo tse 10 tjhankaneng ke tseo dihloko tse betse senyang thepa ya mehala le marangrang di lelwa ke ditsebi le ha le mangata a utswa le lela o tshwara mme ena ke phelotse ya bohle ba kang bona tshenyo ya thepa ya mehala le marangrang ke bohloko tsebe bo ka o kenyang tjhankaneng ba sia le setjhaba tlokotsing ha sehlopha tse phano ya di-passport birth le death certificate id le license jwalo
tlaleha ba kenyang letsogo tsenyong ya thepa ya mehala le marangrang mapoleseng a haufi kapa nomorong ya Econet ya 143 mahala o pholose maphelo a senang molato. Econet, inspired to change your world. Se re ga utlwa ditaba tse borutu tsa koloi e phethuileng ka batho ka heso ka mono galong mono ke utlwa gona tsa morago ke di feng bafu ba ne ba ntse ba nyollelwa ka godimo ha ntate tlhago ka peleng a tswa kwano ntate le soma o teng hore be a leseding la sentseng se etsagala ha jwale ntate le soma ntate e ka ba boemo ke bofeng ntate ka moo o ntate Basotho ba bang ba qala ho utlwa ha e bua tjena hore ntate le soma le ditaba tsena ke le ho etla ditsebeng tsa bona mo teng ke ho kae le gano la bawa batho bana ba re buang ka bona re se utlwile hore ba wele ka koloi moo ba bonahala ba ne ba hlaha kae ba lebile nqaefeng koloi yana ba tsara ka nna ba ke koloi tsena di je mantshanyane kolong kwana hoba yemi ebile o tsana le setikitana tsena se ba ke bona ba itse ba ifasang ha ba keta ho pata Mpuel ma polisi ba ga jena bontsana ile bokolong setikitana se re sa so mofuye mo no bona la ana le ntwe ne tla maletso mona ke banna ke basadi ke banna bo ke banna ba tsama go ya mofuta ofeng ke gore ye se sa ke o bontsana ke ntho tsena tsa maphere tsena ke e ka ju onta city ha ke tsang ka go mela yana o ka bona o ka tsana ke mofuta ofeng ke tla tseba ka ntumella yona ha re shebe boemo ba sebaka seno re tšhabisa o mmamedi ya sa tsebeng mo re bua ka tele kgalong la bawa ba koloi ye o le ha kae le sekontiri ha ke nta de ke botelele ba la bolo o itubelletse le galong mo na le mothinya buono o mo benyana tjene e wele o ka le mothinyeng mo wa ka la fela sa o le galong o tsamasego Sona di nda da hasa le ka khona na ba hasa ji bo ze ya bona mo no tlasemane ke ye ntwe ka nkgotlana ke ya tlasemane e tsubelletse mo fela ile banna e ile pela ye ngwana mo no ka ba ga di bue ka hantle ke motho mo e pela ye nngwe ke ya gale kapo ke ya ona maoba mo ke ya gale yo ile pelletse ke ya ne bile ya wela pela ya ne wele mo no pejana ka ne ta mo di mnda yele dade sebaka sena se mono o tla dumela le nna go ha o tloa mono ha o hate fatshe e ile ha ba je koloi e tsamaya e kana ba e fikile fatshe mane e pitikile ka makgatlo a mangata ha mpe o fihla moo ka nnete nda e bua nna ya shebahala yona anna tswa koloi ye ntate ya senya le hakana ha ka ne ta ya senya ka o za go na batho ba tsile ka ba tsile minya mama di anga pela hantle le Khalasi ka pilena ntse ka fe e lore e kana ba e tsubelletse fela bile ya o tla fatshe ya o tla ba e bese mo na mo ya o shabaneza ine saiza sana petu saba ka ngo saba ka situ yalo ndate hela batho ba ona ba na diaparo tsa bolo mo teng ba bere diaparo tsa bolo mona mo ke teng ke apere se go tsumputsela tswa mo Afrika mo ha ka nnete ha ba apara diaparo tsa bolo bo ntate hele ba bonala e batho ba ba shadi limong ka botse batho ba baholo ha di le bona le batho ba ba tshanta hela motho e mong o se a zamai e re ha bona kotsi e bo wa sheba gona ka koleng ka mo na leng e batho ba bana ba ngile mekotlana ba ya buti ba gerekeng ba bona o bona ka bana leng na ona le ntwe e fungwanong ka mo e ka ba mpelela gore e ba ntse ba sebedisa jole ka juala isi ya binyane le ona mo re go yo nze mo phula ka bona ile bona na le batho ba za juala je tshate ile mo ndate Sena jala ha le diphaso tsa bona le ka thukompa he maponisa di ka bona
ga ona ntho tse ba di ntshitseng ka koloi fela ba itse boitsebiso ba bona ba difoteng o ntate anda o mapolesa itse ba sa fumana bona ke bo mang ka boitsebiso ba bona anda o ntate ke taba tse butu ha ka ntse batho bana ba basotho ha kotsi le teng jwalo ka ile teng jwalo e ba bone bo feta ka tsela ba tla pota mono e mongwe a ikgapela lebidi e mongwe a ikgapela betiri leshala le tse ding boemo ke bofeng ya kutlwa ka maporisa a bua ka gore betiri ka ga e sale abo anda ebile nna nne ke le motho a dulelang gae ke kela motho jala ka moa batho ba se ba bokane ba le bangata mpa ba lodile o mapolesa a re leshala la sa le la koloi eo le sa le yo hang ntate mapolesa a re leshala la koloi eo le sa le yo hang kutlile ka ba ga le sa le yo ntate nne ke na le bona ntate ba ntle le leshala ba re ke ngape e siyo esila ba bua ba itse ba bona ka batho bana ba se ba setšhume bana ba na le thokona moo na koloi eo mo mo e teng e na le nomoro polata ntate moo banna nomoro polata ke bone ka ke pampiri ena ena e loang ka pele ka mona ga ena taba o gaufi le yona kapa o le yona ko go fe yona gona jale se ke siko yona fela re nke ke bona mamonna ke fota ona e le ka bona nomoro e o ntate ke kwale o shebe mo mono e fota teng ke hutle anda o ntate ke kwale ke o shebe mo no e fota teng ke hutle ntate wa utlwa ya le bo ntate wa ka hona le ba mamedi ba modimo mona ba tseba nna marangang a sebediswa jwang taba ena nomoro polata mosotho e motle e hla e le maikutlo a mamedi ka bona ka Africa TV o re koloi eo nomoro ya teng ke mang ke ya hokae e tle thusetse batho ba bang ba ka tseba koloi ile batho ba tsamayang kana ba tle ba thuse ka pelenyana o re ukwana ita mfuto ofeng simbana ba tla tla mona ingwalla ditsi di bofela mona tuela ntwe thokwa kwa na batho ba bohlokwa ambele ba tsimo e ka o kena mo mofuto ono fela ba mmamedi eno ke ba ka kile mona ke ke o shebe na o mang wena motho a modimo mona ba tla so ga ba ga ke mona ke sa o bona rona o mang ba yone ke o bone ke ka mane ka ba tswa di papading taba tse bodutu empa ha mosotho motle o phela bo jalo go tlebe ke tsona ha hona se ka se etsang mme ka mogotlong a mane hore moputhe o mo hadile ka bo mo ke mogosi motho ke na bilang hata ka ya ka iphetela ke di fela ka ha ina di fela ha di tsa komisa mme la o ya bohloko ka ba se ka tse ditaba na bela mona tsa bila o hata ka ke ta bina se fela se o komisang phuthe se a gabela na budio ye ne tseba lo mudio a due mamedi ye nka papa ke hutle hora ya ditaba e seditswe ka makgethe motloto ke ba mashoto properties and consultancy ke ba reisa ba disa mosotho motlele matlo sotho kwano ba dumeletsweng ka molao bana le disa dibakeng tse mmalo haholo ha nnelese ha magwati le ka mane ka seven sa thuate ka odimo ka mane ka birea o se o ka etsa bonnete ba ba le tseno mo go ntsa bona tsa tshelela 4 1 ha o letho tharo ha o letho le tharo ha o letho ba o thusa ka ho fa setsha nomoro ngwa bona hape ke ya 5 ebe ha ho letho tse 4 le tharo 9 dinomoro tse ding hape ke tsa tshelela 4 tharo re di bona tshelela 4 ebe ha ho letho tse tharo 7 le 5 tse 2 re ke lo ukwa gona mme ha dueng ka ke re ke nna ebe boemo ke bo feng se ka ba lena wele ditaba tsena tsa o ha duya ke re keng buang jwale ke atla ke a gutla o lebohe motsamaisi wa dipuisano tsa kajeno ke hlomphe motlotlehi hloho ya naha tonakgolo ya naha ena matlo a mabedi a ketsa melao ke qala ditaba tsa ka hore a re a le bua mme wa ka o tlile ka nne ntate ke hona ke hlileng ke buang taba a mme wa nako e go ngwa qala
e ne la o fisa qetellong ke o file metsotso ya go e mehlano o e qetile ka o dumedisa e mong gape Memento Homo, Sic Transit Gloria Mundi, Exultate Deo. Ha o qala ho utlwa mantswe ana a molemo, e ne e le phusalatso. Setupu se makgethe se kgotswa ke baeti. Bentsha kgwebo ya hao ka ho bapatsa le mo Africa FM e tsejwa ke matjhaba. Re letsetse ho 64 ha o letho robong nngwe. Nyaka fata manollo ya ditaba tse kgolo tsa letsatsi di kene kobong a kere le sa itshireletsa jwale go ya tsa phoso le go supa tse ka lebellwang ke setjhaba bosiu ke a leboa ka ke a le mo ya sa Afrika le ala metsotsong e 30 ka mora hora ya bohlano ke sotleng lona ka kwalo o ya ga phelo o se ya ke sotleng le felle metsotsong e 30 ka mora hora ya botshelela mantsibu manta ha o fitella la bohlano beke ne re ye utlwa ka bona ka mo moputhe wa dile moputhe ye mong a feta pela hae a be a bile a phokola sefela jwale a fono ena ha ya gabe lo wa jwale isa ke be le moputhe ditaba di se di bo bong ha ya le mona bela sa gabe a ne la mo feta bana mo mamedi ha kana boikgethelo ge ditebeng tse ding ge tabeng tse ding bona mmamedi a be go bulela go utlwana ka re nka taba tsena tseo re bileng ka tsona ka jeno mosotho e motle tsena tse ding tsa batho ba ileng ba khothutswa go dinya baeti le tsa dinku tsa mogotlong ha re di lebelleng mananong a mga ditaba ha dena bona yona nga bola fela ha ba sa ga e tsena bele me halela fela ge utlwa ke o bulele dinomoro tsa mohala tseo ke nang go tsona kwano ke 21 gobong tharo le nomoro nya 21 tshelela 4 nomoro engwe ape ke ena ya 5 gobong supa ke tsa phutsela tsong kwano tseo beng baka le ka letsetsa mo la bua le ntate re le buleleng ngao dimataba tsena tseo le di utlwileng ka mane ka tleliniking ya dikalaneng motswetsi ke eo o sana le lesia ka nnete ka mora gore a thuswe ke batho tseleng ba bele ba uki ba ne ba ile mo tlaela gore ba papading kwana mantshunyana ne ba o shebella bolo mo be di dumela ndade nnedi ya seri tsebo como di bonita te mo ya motho ka a tsaka te ya ra kala ke nka ka tsela ka taxi andade mo a tsena jo se wa motho tsena ka dikana andade ale wandade pe bile me na modimo fumane lesia ao modimo ona itse ke betso ke ngwanana na ila go ba buetse dedeleng ke ngwanana ka nnete ke no ting se fihlile se gametse batho ba ne ba tshwara dibuthe o mane bona Mohammed Khotso hallo hallo Mohammed Khotso di shatile ke ka ntlong shatile ke ka ntlong shatile ke ka ntlong di shatile ke ka ntlong ke utlwe mona na be ditaba tsa ka di tla ntubella mmamedi Mametse mo Africa FM ka moya marangrang le ka fono mo Africa FM sa setšhaba ka setšhaba re a buisega bapatsa le rona o buisa kgwebo ya gago re letsetse go 64 ha o letho robong nngwe mo Africa FM o mametse mo Africa FM ka moya marangrang le ka fono mo Africa FM sa setšhaba ka setšhaba
nyaka fata ba le teng manollo ya ditaba tse kgolo tsa letsatsi di kene kobong a jere le sa itshireletsa jwale go ya tsa phoso le go supa tse ka lebellwang ke setjhaba bosiu ate ke a leboa ka se a le moya sa maafrika le ala metsotsong e 30 ka mora hora ya bohlano ai tsedi wela nang kana ko malana wa gabe mo ga duwa wetsela wa ka mora hora ya botshelela mantsibu manta ha o tsaka ba lo tla bua he nka ga fuya ke tanda tsaka ba lo tla tswa mona nyaka fata ke tshwara mona mosuthu e motle mono ga itsedi hu wa manye o ne ile a tla mona gore moputhe mmolo wena o halile ka bo mo ka kerekeng na ntate mongudi sa tseba taba tse ka ba so tsebe ha e so tenta te fela e se so so bana ke a utlwa gore go so go fana ka ditsebiso gona jwale o le wena o tswile a kerekeng ka nako ya mogana kweo ntate ke ka tswa ba ka mora mo ke hang ka maitse a ema a bua a bontsha gore yena ka kerekeng ka mona ba habo ba bangata ke nngwe ya ntho tse nka dikollang tse a di dileng bopamping bono ba hae bo ga itsedi utlwe o itse ntate ga tla o hata ka ga kereke go no etsala jwang re dutse ditulong tse ntseng mokoloko ntate jale o ka thoko setulong se ka thoko seo e kareng ha ya monyako ya ba o feta go tsona e le fa o qetela dipakeng mona go no sena batho go hare o tlile a matha a tla a matha pakeng ka ditulo ntate a fihlang a sinya ha bohloko ntate ya ba ke go yena haholo ka go letsa ka ga kereke ba re o nyeo o ngatelang ka ba itheta ha ka ba etsa letho o la tswa tsamaya a ya ka ntle ha a kgutla ka ntle o fihlile hape a fetela setulong sa hae ya ba mme a ileng a utlwaneng a le tsela ka wa mo botsa kapa wa mo jetsa gore mme ba dikele ke mo hatile ya ba o tla go nna e ka e ka go hoja o tlo ba tshwarelo ya ba ke go yena he o nghatile ka boo e tshware mono fela kgetsedi yaka mosutho e motle ko e nomoro teng ke mokokotlo A9 BDL ha batho ba ka tseba koloi ene ke yo diphele ke yona ga ke diphele ba dihle ke ya masego mona ke ne ke le ka sheba na nomoro ene ngotsong ko mona ke re ke ma nomoro teng ko le sehla tsena ka mmala go ya ke diphele le sehla ka mmala a itlile lona mane mo ntse ke bona ma e thebuile kyane bile re itlile ha kwa ha itsedi o re wele ha sa fuye siwela hole ha bua o ile a reng o buisabeng tsa hae tsa di buileng tokolla moo a ileng a re ena ke re ka kerekeng ka mona ha sheba ka kerekeng ka mona batho ba habo ba bangata kereke e tletse batho ba habo e le nnete fane ya habo e le yona e ngata motseng fane eo ke mang ke Sekonyela ntate ke fane ya Sekonyela jwale o nahana gore mantswe a na bua o ba na dobisa wena ntate o nkodisa le ha le ka ntle ho kereke e ka ba ha bua e ka ba ka dipina o kodisa bana ha ke le siko ho ke ne ba ka ya ho mme matlalo a ka ho mo jetsa gore motho eo o wa nkodisa o kodisa le ngwana ya ntate hela e ka o ile a bina sefela ya ntate se sera modikodiso tsa ka ntsha pele se ka kerekeng o la dina a re le ha satane a ka mo thibela o khuma mafatshe a ratele mme mona dine tsela tse ngata ona dina a sa ditsetse ona dina sena a dina se na go khupane lo dina a sa tsetse jale go gopola se le ditseleng tse le tsa go tshe umpa a re kodisa ka tsona ona bua ka mautla sefele moo wena no go sa go mautla ko wena ya ntate le ka go latela gore na ke motho a senang kwa tse ha kae ke le go utlwisisa gore a tsong tsa go nna mme e ka letsa ka medi kwana motseng jwale taba tsena di se di kerekeng ya ntate kereke
mme taba e yona ya meedi na ile a ka sebetswa ke batho ba nang le tokelo ya meedi motseng moo kapa tjhe? Ntate ha e so sebetse ke motho mang kapa mang ho ileng ha etsahala ntate wa hae o ke yena motho wa pele a ileng a fihla ho nna malebaleng la ka a mpolella ka hore ke tsebe hore ke kopa ke hlalose mona ntate wa ka hantle mona mo kereke e leng hona teng e ne e le haka ya nna ke rekisetsa kereke ya ba nna ke ha matlale ka tlasa kereke ya ba jwale e le hore ya ba yena o fihla a bewa morao ke le siko a fihla a bewa lehlakoreng la kereke jwale ke mona moo nna ha ke fihla ntate wa hae a mpolellang hore ke tsebe hore ho itse toilet enana ye mona mo teng ke tsebe kereke toilet mono ha se haka ke be ke tsebe hore o fuwe pela toilet haholo ho a ka thusang toilet ha le ka ga setsa hae. Well, ntate wa hadileng loto la hao o ntse ka kereke ya buaji. Ntate o ntse le ka teng fela kuka kana ke na yatsa. Ha jwale ka le mona go tlo tla etswa o tla ho mogudi o motlalehele boemo bo kapa o tlo ithulela fela. Ke tlo ya ntate ke mo jwetsele ha bone ke tla nne ke fitla ke sebedisa mantswe a re ntate moruti o nkutlwile ntate ha ke re na motho a itseng hatela le seeta ke tlo ya ke se sebe ntate ke tlo o fitela sona ntate wa ka ke o sentele sona nomoro ya hae ya seeta. O no o etsisa tsa mofuta o feng? E ne le phampo ntate. Yena a etseng? O etse pedi ntate. Na wa di ya o tlhoka bomba ba a thisitse fela manyeo. O nhatile ha bohloko ntate hobane o naka a matha fela dipakeng tsa ditulo ho ke bonang hore o na ntse o na tlotlile a matha pakeng tsa ditulo. O tla buntse. Ntate. O tla bunza feta. Ntate. Me re le ile a ho le pepi go dula ka bana ile ba ntsha moeng wa ke ga ke wa tsamaya ka ntle go go ona be go etsala wa. Ao bana ba tla le ke ya ithapelong lo ka pela manye o pepi mme wa kwa. Ke ntse ka le ka mo fumana ndene le go ona o tsekisa angwele a ga itse ya ka nqane le ona jwale ditaba tsena tsa nna ha ba di kena ho ha. Ntate ha le a fumana nomoro. Nomoro e ke re teng hore file yona jwale ditabeng tsena tsa ha tsa bona yena ga itse ya yena ba di kena ho ha. Ntate e tsile ke ne di ntse ke mo tsile setha sa le tatara le ke mo tsile le tatara la ka ntsa le sebedisa go tswa ke go yena hela pala ene le ntse ile ba ntsekisa tsa ke mo jetsa a ba nna le ba dikele dintho tse ke sa utlwe motlaka ba tsona re ke mamela tsa ha ku ba go nthena ha ntse ke o ke kena ha ke kene e le go nthena nke ke ka e kena nna ha ona mosadi go pe bi ja me madikele wa utlwa me madikele a ke ga twa ikona ma twa motseng a bile ka tla madikele mo ke ke mo nwe ba wa tlwela mo di aga motho eno ha yeno a laole wa be di doze di zera o ta tsedi ya me wa dwe ke motho ke nga mo dumedi ka ke kona pela ba tswa ba itsamela a ka ntle a go kwa a sa bile a tswile moeng wa kereke metsi a gone mashome a maile metsi mehlano ka morago ga ya bobedi re buile kwano le batho ba mmalwa haholo mo setho e motle ka godimo tsohle bosebeletsi bo sa kang ba botle ba khotsofatsa mme masentle ka mane ka dikalaneng mo basebetsi ba ideng ba ya boloma ntshwenyane a lokolo wa sepetlele mo ka clinic mo clinic ha ka ta tswa clinic mo fela a hoseng ha sa khutlela teng a utlwa hlolehile a ba pepela a utlwa fela ka kulinga mona go hloka hore nako se fihlile motho ya ka thoa fela a kena ha motho a ya ba ke nako yo le se ya le hlahang o kamedi o tla hlaga fetla le hore na ebe yena o reng ka boitshwaro bono kapa ka bong bono ba basebetsi ba no ntla ha ba tsheketse la tshebetswa ke mesebetsi mo le teng ge sebetsa ka ho tshwana hey mabane ke ne ke ile motseng o mong banna tshebeletsong tse ding la e buisang batho hantle se ra bua batho ka tsele e nahana hore e ya ba khotsofatsa o bona ha e sebeletsong o le mosebeletsi ithuta bua le batho hantle tsela mofuta ofe kapa o sa mo tseba bua le batho hantle mesebetsing mo leng teng bane ka moso e tla fela a fumana lokela hore le ho bona batho bano be se ba tsebe hore ke motho yane o ke ne ke buitsena le yena a ba o hopola go so hopola no reng honna tsama o e kwa fela
ka letswa ipapela ha ekwa nna ke se ke ile bomme le bontate netefelang imanane ohle a tla hlahlama kwana phutselatso ena ya moafrika hora ya ditaba e ne e hlophile hakalo ka jeno ke re le bulele ngau a ntse re la tloang pakalasane kgomo